Hier is de workshop bij de tafel en de keuken. او لبدره چالاکی ایگو خوردن کردی روشان چیده که نووی موسه و مطبخ. روزا خوش به دیروسی هیوا پنجه بلژیکینا خواستن هیرو خورنا کردی بخون و گوداری موزیکا کردی بکن بازاره ولتم گنده ولتم و جارنا استیم بدارجی درسا وانا فيري خورنا كردي جدا بس هيرو موسيقى كردي خاصة. تا چه دکه؟ تا چه کری؟ نکا اونا کتبر بخورنه را مهاویری بختنی زیته چه کریه و هواجی بعجنه راش و کندرن برن تشتیوانا رو چه کریه جوابا و خارجی داره بدایه شربه دین خواستنم و کل و دورمه تشتیوانا خواستنم جرم چه کریه خواسته کسیم Dan kiezen jullie ook dikwijls de namen in film. Welkom iedereen, ik ben Roshan. Dit is hier is Koerdische hapje. Dit is noemt Havir in Koerdisch. Stond in mijn boekje ook. Havir. Het is gemaakt van bulgur, fijne bulgur. Er stond bladpeterselie, peperjaan en munt. Het is helemaal vers en olijfolie en komijn en poeder van de paprika en dus een beetje zout. Het andere is aubergine. Toastje. Ja, aubergine met loop. Een beetje courgette. Ik heb courgette ook bij gedaan. Dus met de kruiden, olijfolie. Bij mij geen boter in de keuken. Altijd olijfolie. Ik gebruik olijfolie. En smakelijk. Dankjewel. Als neighbor, jullie kunnen van hier ook krijgen. Maar check. هیرو ما سرما کردم، شتا ما بود گاویدنی ویدیو خواهیدن دا سرما دولما وک يعني تشكي دوشبون وشوربون وترشبون مكان كريا تشبه بلجيكينا سرمانا ودولما وسرما قرنا بيوه وهي تخشي شربة دين الدريانا يا ما شربة دين يعني شربة دين ايه هوفينه خوشة سلطة يا Heb je salata? Salata en mukame chicken. Met een chicken. Zwarte peper en... En wat is dat daarnaast? Dus gevulde aubergine, courgette en paprika. Dus een courgette en paprika, courgette, aubergine. Ik neem altijd kleine als dolma, is kleine. We hebben gisteren 2 winkels geweest, aubergine, we hebben niet gevonden. Niet gevonden, nee. En dan Brussel. Ja.
Wat zijn jullie naar Brussel gegaan? Nee, Ja, Rochelle mensen. is ja. De smaak is hier slaag, algemeen slaag. Hier is de workshop bij de tafel en de keuken. او لودره چالاکی ایگو خوردن کردی روشان چیده که نوه ماسه و مطبخ